Свлечиштето во Липково продолжува неконтролирано да се шири. Лизгањето на карпестиот масив на самиот влез во селото веќе го активира алармот за евакуација. Земјата пука и создава процепи длабоки и широки по неколку метри, што буди сериозна загриженост во целата област. Под закана е и регионалниот пат, кој може да биде пресечен доколку свлечиштето продолжи да напредува. Këtu që po e shihni këtë guri është simbol i një qezme shumë të vjetër të fshatit Likovë, që në kupton se e gjithë zona ka ujë mineral dhe qëndrueshmëria e tokës është shumë e lëvizshme gjatë gjithë këtyre periudhave dhe si pasojë shqarja e tokës tani në 4 ditët e fundit është shumë e dukshme dhe ka rrezikuar që banorët të evakuohen. Семејството Шукрију е најдиректно погодено и веќе една недела е принудено да живее надвор од својот дом. Иако е формиран кризен штаб за утврдување на причините за свлечиштето, жителите инсистираат институциите итно да преземат мерки за запирање на ерозијата на ридот пред да дојде до поголема катастрофа. Jemi në rrezik. Gjithë fshati, edhe unë përgjithësi, i kam lëshu vatanin, kam dalë me të misafir, të nipet e dajt, gjithë kund. Dhe vaja apel që të Shkupit, sa më shpejt dhe vina në ngjarje, dhe mujtet më ndodhe ma problemi më i madh. Mujtet me rishit toka, edhe të dhenë udhën kryesore, ku ma në Shkup. Ka udhë e vjetër. Nuk ka bon vakim më rishit këtë vend. Dhe imi detyru që të largoj të shtëpijës. Ne dhe fëmijët, me kafshë shtëpijake dhe gjithë. Од општина Липково информираат дека се чека пристигнување на експерти од сеизмолошката обсерваторија кои треба да го утврдат типот на карпата и можните ризици поврзани со подземните води. Оттаму додаваат дека погоденото подрачје никогаш не било предвидено за градба, што дополнително ја усложнува состојбата. Ditën e shtonë, Agim Shukriu ka paraqit te shtabi i krizës se ka rrëshqitje të dheut. Shtabi i krizës ka dalë me ngjarje, e ka vërejt se ka rrëshqitje poshtë para shtëpisë, rrëshqitje të gurit, dhe ka qarje mbi shtëpinë, në atësinë 15 metra. Shtabi i krizës me njerë ka informuar organet shtetërore si Qendra për Menaxhim e Krizët, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, dhe njëkohësisht e ka informuar edhe Qeverinë e Republikës Maqedonisë për ngjarjen që është ndodhur. Njëtën kohë, komuna i ka njoftuar se s'kan resurse për ta sanuar këtë. Инспекцијскиот извештај од 2 декември на Геолошкиот институт покажува дека по многу години повторно се активирала фосилната карпеста плоча, при што се појавиле пукнатини широки од 20 см до 1 метар, длабоки 4 до 5 метри и долги 100 до 150 метри. Во документот се наведува дека активирањето на пукнатината е поттикнато од неодамнешните обилни врнежи, што сериозно ја нарушува стабилноста на теренот. Институтот препорачува изведба на каскадна ерозија, отворање 3 геолошки дупки за утврдување на типот и количината на лизганата карпа, како и преземање итни мерки за стабилизација и санација на подрачјето.